Pa da nisi čuva, tvoj Facebook dvojnik je kod tebe organizira party. Ovi svi idu kod tebe. Sad je dosta, Di si? Pokaži se! To si ti, a? Ne, ma nisam. Ma kaj nisi? To si ti taj dvojnik, a? Ma je, Priznaj. Ja sam cijelo vrijeme s tobom. Ma kaj si sam? Tu sam cijeli dan sam s tobom bija. Nisam njega mogu biti. A bez ga naćemo mi već njega, ja ću ga naći za 5 dana, samo se strpi. Sad ćemo mi njega naći. Znači ćemo ga natjerati da kaže istinu o tebi. Idemo na ključu prvo. Da se odmorimo malo. Može ti čast. Kužiš sad. Moj Facebook dvojnik. Dobro, shvatila sam. Ali mi treba vremena sad malo. Ne mogu sad ništa. Da. Teško to. Haj. Ko si ti sad? Pa ne petiti, tvoja cura. Kako? Čekaj. Pa piše na Facebooku da smo u vezi. Skroz nismo vidjeli. Pa u vezi smo, šta ne, pa razmjenjivali smo viceve i sve. Mislim, meni je normalno što se mi nismo vidjeli u mjesec dana. Nismo i što se vidimo prvi put, ali ja ni svog bivšeg nisam vidjela. Jesus, pa. Ne znaš. Molim. Više ti odgovara smeđovka djevojka. Ma ko je to? Dejan! Dejan, zakaj ne pogledaš? Kaj? Kaj si zauzet? Delaš neki? A čim si zauzet? Kaj radiš? Probavljam. Pa možeš kasnije probavljati. Daj pogledaj taj profil, daj ples, ajde. Jesi čula Nefertiti kako će opet pustit reprizu Marisol? Santa Barbara je bila dosta za mene. Ivan Ivanović, originalni, Čovječe, ovo mora sjesti, to više. Da, mora. Jer piše na tom lažnom profilu kao da te ja nisam prijatelj. Sam to morao razriješiti da budemo prijatelji internetski. Uspio sam. Dobro da si zaposlen u HT-u. Jesi otkrio šta? Jesam, tiho, ne mora svako znat. Otkrio sam Ivane Ivanović, otkrio sam ko ti je tvoj lažni Facebook profil napravio. Ako si to ti, Ivan Ivanović, ako nisi neki robot ili neki klon opet možda, ako si stvarno ti, jesi? Otkrio sam, zove se Josip Josipović. Josipović. Znam, išao je u osnovnjak sa mnom. Josip Josipović. Daj mi reci, tvoja tvrtka može isključiti nekom net? Pa da, može se isključiti nekom internet ako je neko haker. Onda mu možemo kazniti ga tako da mu internet isključimo godinu dana. Ali, zašto pitaš?
Ko si ti? Mogu ući? Pa možeš. Pa znaš, svidio si mi se na Facebooku tvoj profil i bio si mi baš fora. Dobro. Znaš, čula sam da imaš 2 face profila, to mi tako zvuči super. Pa dobro, mislim da ti mogu reći. Ja držim u rukama profil Ivana Ivanovića. A zašto? Zbog osvete? Ma ne, osveta je za djecu, nego u povjerenju. Ja sam ti zapravo pljačkao onu kladionicu. I da bi imao alibi za to, platio sam nekom tipu da se u isto vrijeme dopisuje sa mojim i Ivanovim profilom na 2 laptopa. I zapravo je policija povjerovala toj priči. U početku sam ga učlanio u par nekih grupa da bi istao ono kao čisto da je trodimenzionalni, stvaran lik, znaš. A kasnije ga držim tek tak, u šaci. Zanimljivo. Samo malo. Josipe, Bog. Ej, Kako si? Bog. Znaš, mene, ja sam ti popravio internet 2 puta. Sjećam se. Treba mi mista da učim, trebam učiti, znaš. Mogu kod tebe učiti, ja prljav mi je stan, ono. Mogu kod tebe, a? A mogu si pospremiti stan, ali dobro, ajde, odi. Dobro, Ajde. super. Ej, gdje smo ono stali? Znaš, fora je kad cura zavede dečka, ali ne da bi ga prevarila, nego tek onako. A, moram ići u kino, ajde. Ćao. Hej, imam šifru. Bog. Dobar dan. Dobar dan. Vaša narudžba za picu? Kako narudžba? Pa netko je preko interneta naručio na ovu adresu. Ali ja nisam. Ni Dejan. Možda neka greška. Moguće. Ništa. Doviđenja. Ja. Dobar dan, vaša narudžba za picu. Dobar dan. Ali ja nisam ništa naručio. Kako narudžba? Kako ne? Preko interneta je naručeno na ovu adresu. I provjerila sam IP je sa ove kuće. Ne može biti, ne može biti. Nisam mogao naručiti jer mi internet ne radi. Žao mi je. Doviđenja. Doviđenja. Ma naručili ste na ovu adresu picu opet. Ma ko to stalno zeza? Ma ko bi mogao naručiti na ovu adresu picu kad mi ne radi internet? Uostalom, jedini koji ovdje ima bežični internet je Dejan, ali on cijeli dan uči za svojim laptopom. A da? Ne znam, jeste vidjeli još nekog koji ima laptop u ovoj kući? A gle, toliko si naivna da se sad Dejan smije.
Doviđenja. Doviđenja. Kad bi bar znao ko mi je smjestio. Ukrio je moj Ivanov profil i sad piše takve gluposti meni da mi dođe da poludim. A internet mi je isključen na godinu dana. Stvarno ne znam šta da radim. Da, razumijem to. A jesi ti pretukao Zuckerberga i stavio mu puža u gače? Dejane, majstor, genijalac je. Fakt si vrhunski riješio to. Nego, kaj ćemo onda sljedeće učlaniti u vojnu huntu Sjeverne Koreje, ali tak neki? Ma ne to, daj nešto novo, ovo je već dosadno. Smisli nešto drugo. Da, i onda su u novinama napisali da samoubojice budu malo diskretniji, da ne pretjeruju kad se naume ubiti, jel tak? Onda se poslije on... I onda su u novinama napisali da samoubojice ne pretjeruju kad se naume ubiti i da budu malo diskretni. Ja sam te stvorio. I kaj ćemo još onda sljedeći učlaniti Josipa? Ja u Sjevernu huntu kod...